Kukhona ipackage engisanda kuyi-deliver e-Chatsworth engine-show ukuthi ayikho right ukuthi angikwazi ukuyiprova but ngine-show iy'yobisi leziya ya ngine-show la kungene request eSibaya ithi uBolt send ama-client amaningi kanawo ukushaya lento yasend ngoba ubona ucheap akhetha usend kanti uthola ukuthi umuntu ufuna ukuhamba yena so ngesikhathi ngiya lapha ngibe ngithatha i-route ngiyithatha nami ngiyifaka kwi-app yami ngifuna ukucheck ukuthi izothini maku-comfort or maku-XL just in case kuba khona into ethi ayibe kanjalo umuntu efuna ukuhamba yena. Hayi manje ngiyafika lapha iy'ntshebe eziwu-4 lababhemi laba banentshebe enkulu bawu-4 abawu-3 bagqoke lento zakhona lezi ezimnazaretha lezi ezinde oyedwa ugqoke ijakhethi emnyama nayo lento ngaphansi. Hayi mangifika lapha ngifike ngivula iwindi ngibuza ukuthi okay niyaphila amadoda hayi basibingelelane kube right bese bathi bacela ngibavulele ibhuthi hayi ngibona ukuthi hayi kusho ipackage ehambayo ngivula ibhuthi bese ngiyahlika emotweni bathi hayi angingehli bazozilayishela bona ayiqale lingishiye igazi now ibhuthi lami linenkunzi malanga espeaker so kuyaphoqa ukuthi if uzolayisha khona ngehle because ngesikhathi ngidriver kuyenzeka simove so kumele ngehle ngikuvulele kahle ispace hayi ngehle ngenkani mina ngifike ngivula ibhuthi bese ngimuva kahle ispeaker kuvela ispace and then ngiyayibona ipackage la igoqwe ngoplastic omnyama yathiwa nje ngesalo tape igoqwe kahle irephe kahle but yabo i-refuse bag emnyama bese kube ngathi ngiyayiphika mina yabo customer service hayi bangikhuza ibhaki so I know it's fine sizozenzela bafo hayi ngisho ngithi la khona ukushaya amanzi la no it's fine bayilayisha yabona mangabe beyifula bewu2 babambisane mabeyibeka emotweni imoto kube ngathi ifuna ukuhlala phansi yabo isondo kube ngathi lifuna ukungena la ekhwapheni lemoto ngisho ngithi hayi akwazi le khona ukushaya amanzi it's fine ngene emotweni ngistart i-trip bese bathi hayi ngihambe bazoyichecka la efonini bazongimonitha efonini hayi ngidrive yabo ngihamba endleleni ngicurious ukuthi yini le ngime endleleni ngithi lento ngifuna ukuyithatha lento ngithatha isigqoko sami ngifuna ukuyicofa kanje yabo ngifuna ukuyicofa ngenza ukuthi yini mhlawumbe iwu-powder noma yabo iyitshe yabona ngesikhathi ngimisa imoto ngithi ngisahlika ibikhala ifoni makhala ifoni ilona iclient lifona ngoBolt hayi ngisho ngithi hayi ngeke madoda ngeke akwazi madoda ngibamba ifoni abuza ukuthi hey bafo indaba kwenzekeni why you stopping ngimtshela hayi no bengifuna ukuchama ngibambeke kakhulu ngifike kuwena vele ngiphisa umchamo ngingabusaka kwasebhuthini ngibona ukuthi hayi khona ukushaya amanzi la yabo manje sengiyaphenika nginembuzo eminingi walifu ngimiswa amaphoyisa yini yona le ngiyiphethe lana but ngibe nento ethi hayi at least nansi i-app ngizokhona ukuchaza ukuthi hayi ngiyodeliver mina ukuthi yini angihlangani yabo njenge-move le i-transport hayi manje ngiyafika lapha amandiya lapha eChatsworth amandiya yabo i-trip yayithe 220 but mangabe beqeda kuyithatha ipackage yabo banginikeza o200 abawu2 ngathi ngifuna ukuthatha ushintshi bathi hayi no it's fine bro should bangithipha ngo180 and then babe sebathatha inamba yami bathi bazongifonela for amanye ama-deliveries abo nje ngeke ngahlala ngayicabanga lento ngiyahlala ngayicabanga ngithi hayi ngeke lamadoda amayifona ngeke ngize ngiyathenge lento yawo uphi udriver bebemsebenzisa nje wasebefuna inamba yami cause ziyenzeka nalapha eClermont lapha eClermont khona amajiji acisha ngifake enkingeni kunendawo eyimbobo lapha ngeke ngize ngiye kuma details but bayazi ukuthi basuke bethengana ufaka isandla ushiya imali kufaka isandla uthatha lento oyithathayo kwenzeka the very same thing luckily kwakade kuyi-request ngathi nje mangiqeda kusuka ngizojoyina uDumsani Makhaya baya kaMashu ngamiswa amaphoyisa uBlue Light waqhamuka emva kwami ngamiswa amaphoyisa bakhuthuzwa bayithola lento yabo I had to drive manje ukuthi ngibalandele ngiye police station nami kufuna ngiyoyichaza ngiyoyihlangula lapha ukuthi hayi mina ngisemsebenzini kwasha kwacima kwaphela cishe 2 hours hlele police station ikhulunywa lento asala lapha ke la madoda so at least if kuukuthi ukwi-right kuyakhona ukuchazeka yabo kodwa lama calls njengoba abantu bengifonela emakhaya ngithatha inamba yakho ku TikTok cela ungithathe ngicela ningangeni bafethu
ibhamu engekho emthethweni no iziyobisi ningangeni nazo la emotweni yami ngizongifaka enkingeni.